Duh prašine. Mimi, kako je lijepo biti u vrtu na dekici. Da, predivno je. Mimi, daj mi reci što to čitaš. Ma neku knjigu koju sam našla jučer na polici. Pa ja nisam prije vidjela tu knjigu. Pa ni ja, nisam niti znala da je imamo. Znaš, to ti je jedna strašna priča. Trebala bi je pročitati. U toj knjizi... Kakav divan dan, curice, savršen za pospremanje. Kako to misliš za pospremanje, mama? Za čišćenje, savršen je dan da očistite sobu. Ja mislim da danas baš i nije dan za čišćenje. Znam da ne voliš pospremati, Kitty. Ali vas dvije bi danas trebale barem počistiti svoju sobu. Ako je ne počistite, pojavit će se duh prašine. Pitam, što je to duh prašine? To je duh koji izlazi kad zločesta djeca ne pospreme svoju sobu. I ja sad idem oprati rublje, a vi razmislite. Mama je tako smiješna. Priča o nekakvim duhovima prašine. Jesi ti kad u životu čula za duhove prašine, ha? Ja, bog me, nisam. Ali Kitty, gledaj. Pitam, tko je to na ovoj slici? Da. Jesi li čula za duha prašine? Nisam. Duh prašine pojavljuje se kasno u noći, zločestoj djeci koja ne pospremaju svoju sobu. Da je ova priča istinita, duh prašine bi se već odavno pojavio u mojoj sobi. Ova knjiga skriva jednu veliku tajnu. Pitam kakvu tajnu? Osobi koja čita ovu knjigu ukazat će se duh prašine. Pojavit će se kada ta osoba zatvori ovu knjigu. Pa to je strašno. Pa Mimi, ti si kukavica. Da taj duh postoji, on bi se već odavno pojavio u našoj sobi. Kitty, ti uopće ništa ne razumiješ. Duh prašine se nije pojavio jer mi dosad nismo znali za njega. Ali sada će se 100% pojaviti jer čitam ovu knjigu i sad znamo za njega. A ja se jako bojim duhova. Joj, Mimi, jer ja ti to ne vjerujem. Duh prašine ne postoji i gotovo. Ja se ne bi bojala da se i sad pojavi. Nadam se da zbilja ne postoji. Laku noć, curice. Laku noć, mama. Rekao sam vam da ću se pojaviti. Ja sam duh prašine. Mimi! Što si uradio, Mimi? Ništa joj nisam napravio, samo sam se pojavio. Djeca se uvijek tako ponašaju kad se ja pojavim. Neću ti oprostiti što si uplašio Mimi. A ti se mene ne bojiš? Ne bojim se. Zar ti nisi čitala knjigu? Ne bojiš me se? Ne, rekla sam ti. Više se bojim za moju sestru Mimi. A mogu li te zamoliti za jednu uslugu? Ja sam tako usamljen, uvijek samo čučim u kutu neke sobe sam samcat. To si znala? Ne, nisam.
To sam i mislio. A ja bih htio imati prijatelje i zato volim upoznavati nove ljude. Razumiješ? Ne baš. Pa rekao sam ti da sam jako nesretan jer moram stalno čučati u kutu neke sobe, a kad se god pojavim, svi me se boje. Jel ti sad jasno? Još uvijek nije. Ne razumiješ me? Kako bih ti objasnio? Da pospremim sobu da ti više ne moraš čučati u kutu, ha? Bingo! Okej, pospremit ću sobu, a ti obećaj da se više nikad nećeš pojavljivati i plašiti moju sestru Mimi. Ideš mi na živce. Obećavam, ali pazi, ako ne pospremiš sobu, opet ću doći. Znam da si ti jako hrabra, curica, ali ne smiješ nikome reći da sam se pojavio. Jel važi? Bye bye! Dobro jutro. Dobro jutro. Kakav divan dan. Predivan. Da pospremimo sobu. Što? Dobro me slušajte, ne zaboravite uvijek staviti masku kada čistite kuću, jer će biti puno prašine. Što se tu dogodilo da vas dvije želite čistiti sobu? Da se nije možda pojavio duh prašine? Duh prašine? Ma daj, mama, duhovi ne postoje. Mimi, pa zaboravila si. A knjiga s duhom prašine? Ma ti i mama ste baš čudne danas. Idemo pospremat. Okej. Pitam, a da nisam ja to sve s duhom prašine samo sanjala? Što ti je, Kitty? Ma ništa, ajde idemo pospremat. Pa ne znam što je meni da tako hoću pospremati. Možda je to zato što sam obećala duhu prašine da ću od sada uvijek pospremati i čistiti sobu. Juri, mametlica! Više cvijeća manje smeće, tu više nikad neće biti duha prašine. Kitty pogađalica! Dobrodošli u moju pogađalicu. Pitam što se tu skriva. Možete li vi pogoditi što će to biti? O, nešto crno-bijelo. Okreći dalje. Mislila sam da je panda, ali nije. Oho, vidim je noge i mali rep. Okreći. Ohoho, ima i krila. Znate što? Mislim da ja već znam ko je to. Pa da, odgovor je